dobrodošli u Arbonin podcast. Evo, jako mi je drago da danas imam priliku ovdje pričati sa Andrejem, koji ima više od 15 godina iskustva u digitalnom marketingu i preko 200 strategija digitalnog marketinga koje je napravio, tako da smatram da je on danas moj idealan sugovornik za temu o strategijama digitalnog marketinga, kako se najbolje pripremiti, šta mjeriti, šta je ono najbitnije da gledamo u našoj digitalnoj strategiji. Evo, Andrej, za početak možeš nam reći šta bi bilo najbitnije po tebi da svaka osoba koja u digitalnom marketingu mjeri, koji su to nekakvi ciljevi i na koji način to postaviti? Pa prije svega uvijek, prije nego što krećemo ikakve kampanje, uvijek je bitno postaviti ciljeve. Dakle, bitno je da znamo što u biti želimo, koji je nekakav krajnji cilj kad govorimo o digitalnom okruženju. Dakle, ono što možemo izmjeriti do kraja. Da li je to neki web gdje je poslan upit nekakav krajnji cilj ili je to web shop gdje je to nekakav krajnji cilj odrađena transakcija na webu. Tako da kad imamo to definirano, onda možemo ići postaviti i mjerenje. Dakle, zanima nas uvijek da li tu ima nekakve koristi, odnosno zanima nas konkretno rezultat. Naravno, da bi to znali, mi najčešće u Arboni, odnosno na svakom projektu, uvijek postavljamo Google Analytics našim klijentima. To je sad, dakle, Google Analytics 4 po novome, tako da definitivno kampanje ne kreću nikada bez toga. Jer kampanja bez dobro postavljenog mjerenja je kampanja kao onaj film sa Sandrom Bullock, Bird Box, ako si gledao, gdje ona u biti ima cijelo vrijeme povez preko očiju i ne smije maknuti, mora se kretati po svijetu u mraku, tako bi recimo bio i marketing kad ne biš imao Google Analytics. Ali puno njih kaže da sa Google Analytics 4 se dosta blizu toga osjećaju, pa kako su tvoja iskustva sad sa Google Analytics 4, taj prelazak sa Google Analytics 3 na Google Analytics 4, da li je taj reporting isti, bolji, lošiji, kako je tvoje viđenje toga? Pa dosta još uvijek prilagodba, dosta je svima sad čudan Google Analytics 4, dosta se ljudi traže neke metrike na koje su se oni navikli gledat, više ih nema ili ih treba kasnije postaviti natrag, ali malo po malo ljudi su počeli se prilagođavati i možemo izvući dosta dobrih podataka. Naravno, tu najveći problem je sad uspoređivati sa prošlom godinom. Mi jesmo upozoravali svih prije da bi Google Analytics 4 trebalo postaviti godinu dana prije samog ukidanja Universal Analyticsa, tako da imaš u biti godinu dana prije brojke za uspoređivati. Sad se naravno svima pojavio problem da ne možeš uspoređivati kruške i jabuke jer jednostavno su drukčije malo metrike, drukčije se neke stvari mjere i onda dosta teško sad ljudima uspoređivati prošlu godinu, pa eto, tu nastaje ovako malo izazovi. A da li trebamo postaviti mjerenje svega onog što možemo mjeriti ili na koji način postaviti tu strategiju mjerenja? Pa često prije je nekako bilo ajmo mjeriti bezbroj stvari šta god možemo mjeriti, ali na kraju opet dođeš da pratiš nekoliko metrika koje te najviše zanimaju, tako da u tom smjeru je išao Google Analytics 4 gdje ti automatski već on predefinirano daje neke stvari koje su najčešće, tako da definitivno se treba suziti na ono što nam je glavno, naravno i one neke stvari gledat koje nas još mogu zanimati, ali svakako pratiti svakodnevno stvari koje su nam najvažnije, dakle koji su nam nekakvi glavni ciljevi. A sad tu imamo nakon ovog izazova ili zajedno sa tim izazovom Google Analytics 4 imamo i taj dio oko cookie consenta, first party data i ostalih stvari koje nam i pravna regulativa tu daje. Pa koji su tvoji nekakvi savjeti oko toga i kako se sa tim boriti? Pa svako se bori na svoj način. Tu ima sad bezbroj slučajeva koje smo mi doživjeli, dakle na preko 250 projekata aktivnih, svatko ima to nekakvu svoju logiku kako to gleda, svatko ima neku svoju pravnu službu, svako to tumači na neki svoj način, netko broji, odnosno mjeri sve što se dešava na webu, netko mjeri samo onaj tko prihvati cookie, dakle ima različitih stvari koje se dešavaju i tu je dosta teško doći do nekakvog jedinstvenog rješenja za svih kako bi to trebali raditi trenutno.
A kako imaš puno iskustva u definiranju strategija, gdje potrošiti budžet, gdje investirati svoj novac, pa evo imam 3000 eura budžeta, e-commerce sajt sam za mjesec, je to moj budžet i gdje da prvo ja taj novac uložim? Pa za početak super je što si ti odmah naveo koliko budžeta imaš, pa onda možemo konkretno i isplanirati šta s tim budžetom napraviti, jer često u biti se javljaju potencijalni klijenti koji u biti nemaju ideju ni kakav bi to mogao biti budžet, niti su predvidjeli ili da imaju nekakav odobreni budžet oko toga, ili ga imaju, a ne žele ga reći, ali u svakom slučaju puno je bolje kad imamo okvirni budžet i onda znamo koliko se možemo rastegnuti oko svega toga. Kad ja gledam presjek svih tih projekata kroz ovih 15 godina što smo radili, znači to govorim presjek svih, dakle svaka niša, branša nešto ima drugčije, negdje neki kanal radi bolje, negdje gore, ali općenito najčešće kad govorimo o nekakvim rezultatima, uvijek je tu najjači kanal, je to organski kanal, dakle oni koji dođu na web putem Google tražilice ili ostalih tražilica gdje vas je netko pronašao u organskom rezultatu, dakle pretpostavljam na prvoj Google stranici. Tu u biti dolazi do najboljih konverzija, dakle kad govorimo o konverziji recimo transakcija na web shopu. Drugi kanal po redu po stopi konverzije najčešće je tu koji daje dobar rezultat je Google Ads. Dakle Google Ads nam daje i najbrže rezultat, naravno organski, ako radimo SEO optimizaciju moramo čekati te rezultate, moramo čekati da se bolje pozicioniramo, a sa Google Ads budžetom možemo već odmah u biti doći na prve pozicije i možemo već osjetiti nekakav rezultat, odnosno ne osjetiti nego ga baš i izmjeriti u Google Analyticsu. Svakako Google Ads ima različite kampanje, da li su to brand kampanje, da li su to nekakve awareness kampanje, o tome ovisi i rezultat koji mjerimo, ali recimo svakako kanal koji bi recimo stavio nekako na treće mjesto, barem po stopi konverzije, ne govorimo o volumenu toliko, je svakako newsletter. Dakle, email marketing danas onako dosta i zapostavljen, ali onaj tko ima dobru, relevantnu listu, definitivno može imati dosta dobru stopu konverzije kroz taj kanal i u stvarno jako puno projekata imamo primjer gdje u analitici iščitavamo newsletter kao vrlo dobar kanal. Dalje, naravno, društvene mreže su tu kao kanal koji su se pokazali dobar, ali ipak ih stavljam na 4. mjesto i tu pogotovo ističem Facebook u odnosu na Instagram, jer kad govorimo o direktnoj, odnosno o stopi konverzije, uvijek je Facebook tu višestruko jači nego Instagram. Ne govorim da Instagram ne valja, nego je Instagram jednostavno više usmjeren prema awarenessu i nema nekakve konverzije baš u transakciji da se dešava putem Instagrama. Ja govorim općenito kroz sve branše, ne govorim. Ima izuzetaka gdje jedan kanal radi puno bolje nego ostali. Ali to je uglavnom nekakav presjek kako mi vidimo sve ove kanale i kako u biti na većini projekata kad otvorim analitiku kako se ti kanali nekako slažu. A kakva je situacija sa Bingom? Da li on uopće ima nekakav utjecaj na ukupnu prodaju i kakvo je stanje u Hrvatskoj, kakvo je stanje za inozemna tržišta? Pa zanimljivo baš Bing, to smo baš proučavali nedavno. Mi smo i Microsoft Bing partneri, tako da baš imamo i neke insajte od njih. Većina Bing je dosta popularan u Europi i svijetu, u Hrvatskoj ne toliko, ali opet ima volumen koji se dešava i ono što smo mi vidjeli kroz analitiku, dakle kroz Google Analytics, vidjeli smo da opet 1% prometa dolazi kroz Bing, recimo baš smo radili analizu za neke web shopove i vidi se da jedan mali postotak, ali opet ako je to 5%, opet je to ako neki web koji ima dobru posjećenost, opet to nisu zanemarive brojke. I ono što je bilo zanimljivo, jako dobre brojke ima i u udjelu prihoda, odnosno transakcija na takvom web shopu da se dogodio sa Binga, tako da prve neke naznake stvarno su dobre i nekim klijentima mi radimo Bing kampanje i to je dosta dobro, tako da evo, planiramo i uskoro više se posvetiti Bingu kako u biti on ima nekakav rast i zbog ChatGPT-a i zbog ostalih stvari koje se dešavaju.
A puno si pričao sad o strategijama za web shopove, a da li je to ista takva strategija koja je moj cilj upit, odnosno nekakav lead generation, ili je tu nešto sasvim drugčije? Kakva su tvoja iskustva? Pa mi u biti sve se svodi na to da mi moramo, kad govorimo o Google Adsu ili o Facebook oglašavanju, mi moramo hraniti algoritam. Dakle, mi moramo dobro postaviti ciljeve, mi to moramo povezati sa tim platformama i mi im jasno moramo definirati ok, to i to je cilj i moramo mu dati nekakav uzorak. Dakle, mora proći nekakvo vrijeme, da li je to 10 dana, 20 dana, da se skupi određen broj konverzija da bi on mogao shvatiti što je nama cilj i onda da on može naći takve korisnike koji nama odgovaraju. Dakle, da nas on meča na neki način. Dakle, to su sve te najnovije metode bidanja kod Google Adsa, ali i u Facebook Manageru isto imamo algoritam koji vrlo dobro možemo upogoniti da nam traži publiku koja je naša publika. A na sve ove kanale koje si naveo, gdje možemo očekivati najbolji povrat na uloženo po tvojem iskustvu? Pa, rekao sam, najbrže i ono što se nama pokazalo kroz povijest je nekako uložiš u Google Ads prvih 2-3 mjeseca, ti već nekakav povrat možeš dobiti i možeš ga izmjeriti. Naravno, ne možeš uvijek u potpunosti izmjeriti. Ako govorimo o webovima koji imaju usluge, ako je njima krajnji cilj dobiti upit putem kontakt forme ili telefonski poziv, dakle mi možemo izmjeriti klik na telefonski poziv, ali opet ne možeš izmjeriti ako je netko išao zapisati broj sa strane pa ga nazvat kasnije. Naravno, to nije zabilježeno, ali u većini slučajeva dosta toga se može izmjeriti, možeš dobiti osjećaj koja ti je isplativost te kampanje. Dakle, na uloženo možeš, ako možeš dati nekakvu prosječnu vrijednost tog upita koliko tebi on vrijedi, možeš dobiti nekakve i konkretne brojke koliko ti se to isplatilo. A znači, dosta je bilo, kroz vrijeme smo svi pričali, radili na onaj način see, think, do, care model ili različite varijacije tog modela, ali svi smo svjesni da danas taj model više i nije potpuno relevantan. Znači da imamo jako puno različitih utjecaja, jako je puno različitih trenutaka u odluci kupca. Pa kako se tome prilagoditi? Pa u biti taj model Sitting Do Care, mi smo ga prije dosta razrađivali i pokretali kampanje na taj način, ali kako je došlo to novije doba, korisnici imaju manji fokus i u biti sve se svodi na te neke mikromomente koji se dešavaju najčešće na mobilnim uređajima, jer je opet to, kad gledamo opet Google Analytics, najčešće je to preko 80% posjećenosti na webu je putem mobilnih uređaja i u biti lovimo korisnika u tim mikromomentima. Kad je on čeka autobus u tramvaju, na aerodromu, čeka red za platiti račune, ne znam. To su znači momenti gdje ih lovimo i jednostavno ne možemo staviti to u nekakav okvir, u nekakav model gdje znamo korisnik ide ovom fazom pa u ovu fazu. Jednostavno je to danas prerazličito i toliko je različitih kanala i vanjskih utjecaja da u biti lovimo te neke mikromomente gdje ga možemo prepoznat, a to fizički ti ne može to osoba sad stići, klikat, prepoznat po platformama i upravljati s time da bi to bilo što bolje. Zato imamo AI, machine learning, dakle i algoritme koji u biti to mogu nama u milisekundi sve prepoznati i naći baš tog korisnika koji je u tom mikromomentu koji nama odgovara, tako da. Sve je to lijepo, ako imamo neograničeni budžet i onda možemo svih svuda pokriti, sve na taj način, ali ipak znamo da u velikoj većini slučajeva imamo neko ograničenje u budžetu i kakvu onda strategiju postaviti, otkud prvo krenuti, šta je ono što moramo pokriti, ono što bi bilo dobro pokriti, onda ono što ako još možemo pokriti je super da pokrijemo po tvom iskustvu. Pa naravno idemo pokriti ono što će nam donijeti nekakvu najveću korist, odnosno ako je to proizvod na kojem imamo najbolju maržu, i idemo pokriti, dakle istražiti ključne riječi pretraživanja koja su baš relevantna za taj dio usluge ili proizvoda koji mi nudimo i na kojim nam je fokus. Ako imamo više budžeta, onda širimo i kanale, ali i širimo pretraživanja koja su vezana za tako nešto.
A tu znači sad sve platforme, posebno Google, jako gura taj nekakav način AI vođenja kampanje, biddinga, znači prvo je bio automatski, sad je taj nekakav smart bidding, maximize conversions, target ROAS, prije toga max clicks, prije toga manual CPC. Pa koja su tvoje iskustva, da li ima neka strategija koja radi univerzalno za sve kampanje ili na koji način se prema tome odnosite? Pa, mislim, mi imamo neke metode kako mi krećemo u kampanje koje ne bi sad previše otkrivo jer svako ima neke svoje metode. Google uvijek govori da kako bi trebalo biti, što bi trebalo koristiti, najčešće to ispadne da u praksi nema konverzije kao što oni govore da ima, recimo taj bidding sustav, ali svakako za svaku kampanju mi testiramo što bi bilo dobro. Mi konkretno, najčešće, barem ja kad sam pokretao nekakve kampanje, u zadnje vrijeme krenem sa max clicks i onda vidim dalje što mi odgovara i isprobavam. Tako da koristimo i dakle i onaj auto apply, dakle da damo algoritmu da zaključi nešto što je dobro i da prebaci bidding sustav na nešto drugo što ima više smisla. Ali danas je došlo do toga, opet mora biti čovjek koji mora znati jasno definirati ciljeve, jasno to sve spojiti da u biti može dobro raditi. Znači, klikanje, danas je postalo nepotrebno klikanje po svakoj ključnoj riječi, mijenjanje bidova i takvih stvari. Dakle, tu smo uštedili vrijeme koje smo onda usmjerili na puno pametnije stvari. Dakle, upravljati puno pametnije i razmišljati malo sa strane korisnika i kako bi to moglo izgledati. Znači, u biti algoritam nam može biti od velike pomoći, ali ako ga usmjerimo krivo, može nas jako odnijeti u krivom smjeru. Da li ti je takvo iskustvo? Pa je, to je to. Zato i mi ne pokrećemo kampanje bez Google Analyticsa. Dakle, moramo, dakle, Google Tag Manager, Google Ads, to sve mora biti povezano i onda možemo pokrenuti kampanje. Bez toga nema smisla, u mraku smo. A kad dođeš na nekakav projekt gdje već postoji nekakva povijest kampanja i nečega što se radilo, šta je najčešće su nekakvi quick winovi koje znaš da će pomoći, da će brzo donijeti nekakve rezultate, nekakav napredak i neku bolji rezultat za klijenta? Kad ako govorim, ne znam, o Google Ads kampanjama, tu smo kroz vrijeme vidjeli primjer svakakvih kampanja, ali već u početku se tu vidi da od same strukture kampanja nije dobro posložena, nemaju, ne znam, grupe, nemaju oglase, imaju skroz postavljene krive ključne riječi, nemaju negativnih ključnih riječi, ocjena kvalitete oglasa je loša. Dakle, to su sve stvari, kad god se spojiš nekome takvu kampanju, vidiš ko radi, recimo, ajmo reći, in-house, to vidimo najčešće na takvim projektima. Naravno da uvijek pristupamo kampanjama, onda u potpunosti krećemo u biti iz početka. Puno njih nikad nema ni, recimo, aktivno remarketing, što je isto suludo, jako malo budžeta se tu troši, a možeš imati dobru vidljivost i utjecaj na awareness prema tim korisnicima koji su ti već bili na webu i onako su iskazali interes, pa je šteta ne ih i popratiti s time i onako možeš namjestiti da ti je prikazivanje besplatno na portalima. A spomenuo si email marketing kao jedan kanal koji donosi dosta ako imamo dobru bazu, a da li je tu potrebno nekako značajno ulaganje ili je tu ipak neki jeftiniji kanal, to kako? Pa upravo to, newsletter kad gledaš u novcu možda i ne moraš toliko potrošiti, trebaš potrošiti nešto vremena, truda, da osmisliš tu email poruku i u biti imaš, ako imate platformu, ne znam, mi smo MailChimp partneri, mi koristimo MailChimp i dakle određeni broj korisnika, imaš nekakvu pretplatu, nisu to tako velike cifre, tako da možeš doslovno, ne znam, jednom tjedno poslati nekakav zanimljiv newsletter ili nekakav newsletter koji ima nekakav call to action da ti se nešto i desi na webu, tako da definitivno tu najviše ulažeš vremena, odnosno truda, ne toliko novaca. A tu si spomenuo sad jednom tjednom slati newsletter, a koliko često, ne znam, objavljivati na društvenim mrežama, koliko često pisati blog, da li je bolje, više ili na koji način je optimalna strategija po tebi? To se isto mijenja kroz vrijeme, nekad su
nekad je bilo popularno, ajmo svaki dan imati nekoliko objava, pa je sad nekako više tu se bazira sve na kvalitetu, ne na kvantitetu, tako isto i sa blogovima, kako nam je došao i AI, dakle ChatGPT u najvećoj mjeri, koliko smo vidjeli, gdje se može izgenerirati jako puno tekstova u danu, pa opet je onda i Google teško usporediti ko je napisao više, da li je AI, da li je osoba, koliko tekstova se tu može nadodati, tako da i algoritam, Google usmjerava algoritam, mijenja algoritam da cijeni više taj nekakvu kvalitetu i takav pristup tih blogova i tekstova, nego da se to samo štanca, kako bi rekli. To na kraju može biti negativan efekt. A koje metrike ti najviše gledaš znači, na projektima i zašto je koja od njih po tebi bitna da ih neko prati? Znači, ajmo reći, ako sam ja osoba koja radi in-house digitalni marketing ili sam voditelj marketinga, koje bi to brojke ja trebao gledati dnevno, tjedno, mjesečno, šta je to nekakav najosnovnije što bi morao znati? Pa, da sam ja direktor marketinga u nekoj tvrtci, dakle da imamo Bubam sad web shop čisto radi primjera, dakle svaki dan bi se definitivno spojio u Google Analytics. Otvorio bi prvi najjednostavniji izvještaj, imamo ga pod Acquisition, Traffic Acquisition, i u biti tamo vidimo presjek svih kanala i vidimo točno koliko smo imali taj dan ili prethodni dan, ako gledamo prethodni dan, dakle danas gledamo za jučer što se desilo i provjerio bi koliki je broj sesija, čisto da vidimo da li smo na istom putu, da li je to sve ok. Svakako bi me zanimalo i bacio bi oko na vrijeme zadržavanja, koliko ljudi dakle kroz određene kanale se zadržavaju, ali naravno one najvažnije su mi broj transakcija, koliko je prihoda bilo, dakle imamo e-commerce dio spojen i pratio bi stope konverzija, dakle to je taj omjer između sesija i obavljenih transakcija, dakle taj postotak pratimo i tu nam je biti najlakše vidjeti da li smo negdje, da li nam je lošija kampanja bolja i kroz tu brojku u biti možemo dosta toga zaključiti. Svakako bi pratio ne samo dnevni izvještaj, nego bi pratio i na mjesečnoj razini, uspoređivao bi ga sa mjesecom prije, ali i još relevantnije je taj mjesec sa mjesecom prošle godine, istim mjesecom prošle godine i vidjeti da li je organski rast, da li je organski promet, da li je u porastu, da li je u padu. Ako je u padu, vidjeti, pronaći stvari koje nisu dobre ili ako mi to agencija radi, obratiti se njima da vidimo zašto se to dešava i koje radnje poduzeto da to bude bolje. Svakako, ako govorimo o web shopu, bi provjeravao dakle, što se dešava u košarici, da li koliko ljudi to dodaje, kolika je stopa napuštanja, dakle vidjeti da li neki korak možda je zapelo, možda je neka greška, pa možemo propustiti dosta prometa. Ali uglavnom, to su neke glavne metrike koje bi pratio. Spomenuo sam da bi pratio stopu konverzije i sad po različiti kanali naravno imaju različite nekakve očekivane stope konverzija i različiti projekti, različite kampanje, da li su brand, da li su generičke i tako, ali koja je nekakva stopa konverzije koja ti pali alarm, nešto moram mijenjati, nešto mi ne štima, znači ispod čega ne bi išao. Pa tu opet sad treba pristupiti individualno, ja mogu reći kao presjek nekakav, tako da niko ne uzima sad u obzir da su to te brojke, jer ovisno kakve proizvode prodajemo, da li su one neke više vrijednosti ili manje vrijednosti, onda nam to isto dosta ovisi sad stopa konverzije. Nije isto ako je nama prosječna vrijednost košarice 10 eura ili je 1000 eura, onda je tu dosta velika razlika. Ali ja bih rekao sve iznad tako 0,5% je već, u nekim slučajevima je to profitabilno ako imamo veće vrijednosti košarice. A zna se desiti kad mi budemo sretni sa 1, 1,5, 2, to isto budu dobre konverzije, ali znaju biti konverzije i do 5% pa i do 10%, ali to su rijetki slučajevi ili uvijek postoji nekakav razlog zašto je to tako. Ili je to možda brand keyword, nekakva kampanja, ili je nekakva velika super akcija. Dakle, ne možemo uzeti u obzir fiksna brojka koliko bi trebalo svakome biti. Ali
30% recimo nije realno, nisam to još vidio da je nekome 30%. Znači ako je 30%, vjerojatno je greška. Da, jer često tako kad neko s nekim govoriš, kolika ti stopa konverzije, neko može bubnuti, 30%, mislim to je 1% super, ja kupujem firmu, nema problema. Da, tu je dosta naravno i šta se mjeri pod konverziju. Tako, ja govorim sad o transakcijama, da. Da, jer često ako se ide i na nekakve mikrokonverzije, onda to drastično raste, ali to je nerealna stopa konverzije. Tako. A po tebi, znači, evo sad trenutno se ipak događa i jako puno priča oko TikToka, ne sad, već neko vrijeme, a da li tu ulagat novac, ne ulagat, na koji način ulagati i što od toga očekivati? Pa prije svega TikTok oglašavanje, dakle plaćeno oglašavanje u Hrvatskoj trenutno još nije moguće, niti se ne zna kad će biti moguće, dakle oglasa nema u Hrvatskoj. Ono čime se u Hrvatskoj sad možemo baviti je dakle produkcijom videa i dakle ne trošiš budžet na to, opet ulažeš vrijeme, resurse svoje i na TikToku mislim dosta je jednostavan i dosta intuitivan je taj video, ovo ćeš izraziti. Na TikToku se vrlo lako mogu urediti videi dosta brzo i dosta kvalitetno i svakakav sadržaj u biti može proći, može se upotrijebiti taj trendovski sadržaj koji danas dosta koriste i onda se može doći do dobrog tog organskog riča na TikToku. Algoritam dosta dobro radi u odnosu na Facebook i Instagram, barem tako govore sad u početku, ti dosta daje dobro, mislim i rezultate, sam korisnik ima tu nekakvu zarazu recimo da kad kreneš na TikTok da dosta dugo vremena ostaneš. Facebook ti puno brže dosadi, a TikTok stalno te vuče da ideš dalje, gledaš te videe jer te dosta dobro prepozna algoritam i prepozna neke tvoje interese. Tako da imamo primjera gdje ima dosta firmi radi TikTok na taj način i imaju stvarno veliki reach. Nemamo mi sad mjerljivo to u Google Analyticsu da mi znamo koliko je bilo transakcija ili tako nečega, ali kad govorimo o awareness kampanjama, takav organski reach da ti jedan video 10 sekundi možda može donijeti po 500.000 pregleda nije malo, jer opet u Hrvatskoj nisu na TikToku samo djeca koja je percepcija da tamo svi samo plešu. Dakle, tamo ima i pametnog sadržaja i tamo su ljudi od 35-45 godina i sigurno ne gledaju djecu kako plešu. A tu sad, evo, baš si mi uzeo moje iduće pitanje sa tim, znači na koji način prilagoditi strategiju, ipak znamo da su potpuno različite navike i različite platforme koje koriste mlađe generacije, nekakve različite generacije koriste, ajmo reći, različite platforme i na različiti način. I kako tome pristupiti, na koji način doći do onoga koje je nama ciljana skupina. A kad smo radili presjek i prije, kad su za Instagram svi govorili tamo su samo mladi, pa opet nisu, evo imamo skoro 1,5 milijuna, ja mislim, profila u Hrvatskoj Instagrama, to je pola Hrvatske skoro, tako da definitivno je tu presjek svih generacija. Isto tako i na TikToku neke procjene su da tu imamo već preko 1 milijun profila, tako da definitivno svako može tu naći svoju publiku. A recimo, kad gledaš kroz vrijeme, kroz svih tih 15 godina šta radiš ovaj posao, znači da li možeš izdvojiti neki primjer najčešće greške koja se događa i gdje si vidio da se najviše budžeta sprži, a da nema onog očekivanog rezultata, znači šta god taj očekivan rezultat bio, znači naravno razlika je šta je očekivanje, kao što si naveo. Pa, primjer di budžeta dosta ode, nekako se najviše tu veže uz Google Ads, jer nekako su tu najčešće kampanje koje mi analiziramo i dosta se tu vrte veliki budžeti i bude tu svega, mislim, dovoljno je u Google Adsu dodat jednu ključnu riječ na broad match koja nije baš onako, koja je generička i tu možeš budžeta potrošiti jako puno ako ne postaviš i nekakva ograničenja. Tu smo vidjeli na bezbroj kampanja, mi otvorimo kampanju, ne znam, evo bubam, imamo
imamo kampanju za najam vila u Hrvatskoj. I sad, ako smo stavili ključnu riječ, ne znam, vile Hrvatska, to je, dakle, mi se prikazujemo na sve i svašta. I ako uđemo u onaj izvještaj search terms u Google Adsu, tu vidimo doslovno sve ključne riječi koje uopće nemaju veze sa najmom vile, čak imaš ključnu riječ kupnja vile, kupnja kuće, svega, a znači ako si ti tvrtka koja se bavi najmom vila, ne prodaješ ih, znači sva ona pretraživanja gdje je bila ključna riječ kupnja, za tebe je to bačen novac, mogu si ga zapaliti. I onda izvadiš godinu dana unatrag koliko je to novaca, to su tisuće eura koje su prošle nigdje. Pa ne znam, često sam vidio da bude u takvim slučajevima da je search and display kampanja uključena u jednoj i onda di se jako veliki postotak novaca potroši u display, a očekivanja je nekakva konverzija. Ne znam da li takvih iskustava si imao i da li si tako nešto vidio. Pa je, najčešće je to kad netko radi recimo in-house, gdje ti Google Ads ti predefinirano nekako već ponudi i vodite nekako kroz te kampanje, tako da se dosta često dešavalo search i display kampanja, tada se istovremeno pokrene i gdje se potroši jako puno budžeta, da ne govorim gdje se display sve može prikazivati. Mislim, i dosta njih uvijek misli da je display, da se to prikazuje sve samo lijepo na portalima, ali ako ti to dobro ne namjestiš, 90% se, i više od 90% slučajeva se desilo da većina budžeta ode na prikazivanje banera u aplikacijama, šta je svi znamo da je bačen novac jer moraš tražiti na x strane, nećeš ga naći, kliknut ćeš, potrošit ćeš nekome budžeta, on samo htio ih stisnuti. Dijete igra igrice i klikne na to. To su recimo nekakve najčešće greške, a koji su nekakvi najčešći najlakši uspjesi koje se može, recimo ako gledamo, dosta smo pričali o search kampanjama, Google i tako, a ako gledamo ovaj dio više sociala, da li krenut na targetiranje, nekako retargeting, da li je to nekakav početak, da li krenut sa širokim targetingom, šta je tvoje iskustvo? Pa, Facebook, kad se ti spojiš, najčešće kad se drugi spajaju u kampanje, najčešće idu na kliknu samo boost, izaberu demografiju, neku izaberu lokaciju, neke interese i to je to. Dakle, to je nekakva niža razina, recimo, upravljanja kampanjom gdje ti otprilike znaš ko je tvoj potencijalni kupac i onda ga probaš svrstati u tu neku skupinu. To je onako, ajmo reći, površno. Ono što mi radimo je svakako prvi korak je povezati Facebook sa našom web stranicom, dakle to je Pixel kod. Kad to imamo povezano, izrađujemo publike. Dakle, nama je bitno da mi pratimo, da Facebook prati našu publiku na našem webu i onda da u biti gradimo tu publiku i dajemo u biti Facebooku, hranimo ga tim podacima da bi on mogao naći naše odgovarajuće korisnike. U početku, naravno, uvijek je najbolje krenuti sa retargetingom jer korisnik koji je bio na tvom webu, on je već iskazao interes, znači on je samo razmišljao o kupnji toga, sad da li će kupiti od tebe ili nekog drugog i imaš super retargeting, pratiš ga na Facebooku dok je on surfa i u biti pokazuješ mu svoju ponudu, benefite tvoje ponude, besplatnu dostavu, bilo šta već šta ti je u interesu mu pokazati u odnosu na konkurenciju. Svi vidimo da je sve išlo sve skuplje i skuplje u Hrvatskoj, znači s ovom promjenom od kune u euro, inflacijom i znači sve skuplje. Da li je ista situacija i sa cijenama po kliku da su sve skuplje ili na to nije bilo tih utjecaja? Pa i da nije došao euro, klikovi bi bili skuplji i bez eura jer kad je bila kuna cijelo vrijeme u tih zadnjih 15 godina stalno je bilo sve skuplje. Dakle, kako i tržište raste konkurencija, rastu budžeti, rastu cijene po kliku jer jednostavno imamo veće je tržište i više je zastupljenije sa oglasima. Jer nije samo to da je to kao vremenski dolazi. Mi smo imali slučaj, ne znam, dentalne klinike u Italiji prije 10 godina je to bilo. Recimo, na ključnu riječ u Italiji, kad netko upiše dentisti Croatia, je bilo, ne znam, 3 kune. Nakon par mjeseci kad su svi shvatili, ne par mjeseci, možda godinu dana, kad su svi shvatili da se na taj način može doći
do novih pacijenata, je cijena klika bila 45 kuna, a nije prošlo puno vremena. Tako da to definira tržište. Naravno da je tu nekakav osjećaj kad je to sve krenulo na euro, da je to osjećaj nekakav da je skuplji, možda u nekim kampanjama je, ali definitivno u nekim kampanjama smo izgubili recimo mogućnost, prije smo minimalni klik je mogao biti 1 lipu, sad je 1 cent, dakle tu smo, ajmo reći, izgubili taj dio da ne možemo jeftinije proći od 1 centa. Znači, zaključak je da je sve skuplje, ali da li isto tako vidiš i nekakav napredak u algoritmima kroz godine, znači neki isti način targetinga pred 2 godine i danas, da li je pametniji, odnosno da li, bez obzira što imamo više cijenu po kliku, dolazimo do relevantnih korisnika i da li ih bolje targetiramo? Pa, definitivno uvijek tu napredak. Stalno se osjeti napredak, ali uvijek idemo oprezno s time. Što god novo izađe ne znači da je uvijek dobro. Uvijek testiramo te nove načine bidanja, tako da definitivno tek kad nam se to pokaže na nekoliko projekata da je to uspješno, onda to mi implementiramo recimo na većinu projekata. Ali govorim, svakome se pristupa individualno i teško je reći to je to, sad to može, to tako će raditi, to je super. Tako da ne bi se složio i danas i AI, recimo ChatGPT, ne možeš se osloniti 100% na njega, moraš pregledati tekst, moraš vidjeti što je napisano, moraš mu dati u biti jasne upute, odnosno danas imaš veću pomoć od tih algoritama nego prije, ali imaš samo pomoć, moraš ti njima dati Puno si spominjao ChatGPT, a kako je tvoje iskustvo sa Bardom? Da li ga koristiš i da li ima i on svoju primjenu? Iskreno, Bard smo koristili samo da bi ga testirali mi tu sa kolegama. Možda više u content timu ga koriste. Ja osobno, ChatGPT mi je u redu, imamo u plaćenu verziju koja radi puno bolje od ove besplatne i ima aplikaciju na mobitelu i možeš i razgovarati s njime, tako da mislim da možda stvar navike samo, ali za sad mi je taj AI nekako draži. Evo, možeš za kraj dati i savjet šta je to nešto što bi morali provjeriti i vidjeti na našim kampanjama, da budemo sigurni da ne idemo u krivom smjeru, znači ono što definitivno moramo provjeriti. Pa svakako prvo provjerite, ako imate agenciju ili in-house, provjerite da li imate dobro postavljeno mjerenje, da li uopće mjerite, jer desi mi se na dosta takvih nekih konferencija kad treba dignuti ruku ko ima Google Analytics, da li od srama ne dižu ruku ili ne, ali uvijek je to barem 50% koji nemaju, a kad rečemo dignite ruku ko nije zadnjih mjesec dana pogledao Analytics, to svi dignu skoro ruku, tako da tu definitivno probajte promijeniti prvo to, dakle naviku da pratite rezultate, a onda ćete lakše moći primijetiti nekakve promjene i da propuštate nekakav potencijal ili da trošite budžet uzalud ili tako nešto. Evo, hvala ti Andrej na svim savjetima što si nam dao, što si podijelio svoje iskustva i što si nam dao puno dobrih smjernica na koji način raditi strategiju svog digitalnog marketinga. Evo, hvala i vama što ste gledali naš Arbonin podcast. Pozdravljam vas do idućeg Arboninog podcasta. Ćao!